Zapravo glazbenik, tako je sve i počelo. Jesi li se ikada percipirao baš ono kao pjevač? Ne. Iako sam svirao u bendovima, ja sam prošao ono abecedu glazbenog guranja kombija, praćenja pjevača, ali svih. Ja ne znam s kim. Jesi li kad bio u Klapi? Ne, u Klapi nisam. Napumpaj se, everybody pumping now. Ja stvarno moram kazati gledateljstvu, evo da ne ispadne zbilja Petko iznenadi ovako goste, ovo nije, ja zbilja nisam znao ni za jednog, niti znam kad, niti stvarno hvala. Smo te iznenadili. Fakat ste me iznenadili, ugodno iznenađenje. Imate li vi ko Klapa bubnjara, jer ako nemate bubnjara, Dali smo oglas. Jel? Je se neko javio? Tam bi Mihanović, ne poznao, ja ga nisam čuo osobno nikad. Jel ima svoje bubnjeve, ima? A ima, solo na bubnjevu. O solo moje na bubnjevima. Kakav je Čubi? Ja sam. Čubi je lokalna legenda Srednje Dalmacije. Čubi vam je simbol dobre atmosfere u Splitu, u Žrnovnici, tako da je stvarno čovjek u duši. Šta je on? Tenor, bas, bariton? Kvariton. Ja sam pjeva ka Klapa 4 godine sam. Jel bi ovaj Pumpaj se mogao ući sad u redoviti repertoar Pa Klape? evo, možda se dogovorimo za duet. Čekaj, duet ima nas 14. Pa to su moderni dueti. Inače, zvaćemo se trio. Tako je, trio nigdje bio. Ljudi, hvala vam što ste bili danas u ovom veselom društvu u srcu Splita, a za kraj hoćemo jednu momci, ha? Kako ću joj reć da vari na ufušu i tokari. Reci meni moja mala kad bi znala bili dala. Ne daju te žene, neće nikome da daju, to je to.